May ada usa nga hingyap atun kadam-an, kay ano nga diri la kita magkaroon kayakan. Kung ano man at dungagin kadiferensyahan, maupay kadunta kun giniiro istoryahan. Kita daw ini nga aton mga kamutangan, sugad man inihin waray kabubuwasan. Waray na ba ini medyos nga katalwasan? Diyos na la ang labi hini nga maaram. Sige na o kabuktuan, magurusan na kita. Anunusan kalalaw na nagpapapas na. Haluyuhan kagbuguban, masirak na. Ang lamragan katalwasan, aadi na. Nag-uuyagan ka bataan na sulod eskwelahan, an humay kun katbari damo kay paray man. Mga hunihan katamsihan punuhing kalipayan, kamurayawan o kauswagan hingyaphan nga tanan. Sige na o kabuktuan, magurusan